Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun anda berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya buat konten tentang suasana pagi di kota dingin, yaitu kota Takengon, Aceh Tengah. Ini adalah Laut Tawar. Laut Tawar, yang mana Takengon ini dikelilingi oleh gunung dan danau, sehingga membuat kawasan ini sangat dingin ya guys. Ikutin terus perjalanan kita pada hari ini, tentunya di channel Mujeksu TV. Terima kasih teman-teman. Let's go. Ayo kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, and comment. channel Mujeksu TV. Oke, terima kasih. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then. Wow, luar biasa. Itu adalah tambak-tambak tempat usaha ikan nila guys. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.